Estes días estamos de viaxe por Londres, en Inglaterra, onde viví no ano 2008 facendo prácticas na Casa Museo Benjamin Franklin House, así que imos aproveitar a ocasión para ensinarvos un pouco como está Londres no ano 2024. Aquí estou na Benjamin Franklin House, onde fixen esas prácticas no ano 2008, 4 meses, na Casa Museo onde viviu Benjamin Franklin.